kumsang ni somparuk November zan khat chu chol engkho a nu pakhat lung chetaka trap thom chuan mi puite atiral khel lemaya enu khongai thlak tak hian apasal nun na nei reng reng to lo chu alo tra hom hom maya apasal that tu chu tudang nilovin ama fapa nge ani boxi engtin nge hetiang hi alo thlen thele police te chuan poi khoi tu zo sang le na chu manin tual tha tho boy section 302 IPC chu chargin court ma an shroita ani thushetu pakhat na hi RL lom zola ni in chet tok te chung khat leina nai ani a ama hi darlon khoa chengin November ni sang ni som paruk jing dar khat vela chuan phone call adonga hemizan tirlam dar som vela chuan zo sang lena chuan apa pozo bela athatti anron rila jing kho war vele sol eng chu apan tawang wanga hemini vek hian darlon police station a FIR athelut nal tabok ani thushetu panina tilal mon pui hi puzo bela te thenom nai ni in anin in kara hian in palidang adinga thil thlenjan November ni khat sangni som paruk zandar somvel anlo mutto nuwa chuan pisang zoli chuan an kongka ron kik dot dotin apasal chu chuata ani khoshelova ale reng thule afapa chuan apa ngai saklo lekin TVAN san ti aran soya manmo takin anin chu an pan ngala an vathlen chuan zo sang le na chuan TV alo en ngeya apa po chu chuata chuan alo let lom renga in chung avalu chuan thisen alo perna samaya an bung bela te chuan alo kai nei noi hloma thingfak bung noi engemozat awa muboka puzo bela chu apan vata ataksa awa khoi chuan alo vot vekto a alo thoto alo boka athito ti ashatheita a zo sang le na hne na chuan apa chu athatem ni tia azo chuan alo pheya apa ngonga chuan achoi kanga a han thla le a apa chu engtin ma achet tak lowa chuan tlan chiat atumta a thushetu pahni na hian aman beta heta hian zo sang le na chuan apa chu athat ani ti ain pongta ani thushetu pahni na hi police in mithiruang an endik level po in a omve vek boka lelam ukilin cross examination a azona achana chuan bedroom a thushetu pahni na hian zu amua hi thil tisol tu hian ada nge ani ti po asheboka thil tisol tu te hi una pathum ania a una pa chu champhai lama a ombolai ania a una nu ero chu begin lama tongtrai rolna atel thunga he thil thlenlai hian anu chu then oma riek bowin thil tisol tu le apa chau hi ina anum mek ti asoitel bokani thushetu palina ke vanal rota hian darron police station OC thupek angin poikhoi na mun hi apana mithiruang zircheng tu ania amudan chuan puzo bela ruang hi chuata amua alu chu khochak lam hoin akelam chuan khothlang lam a hoya t-shirt pol le var trial aha ke kortlon buang a haboka amit mulve lambula hian inches khatezaw le inches chanve vela thuk liam a oma akhaberu abal boka amudan chuan afapa hian athat nge ni in alanga mithiruang hi postmortem examination turin athona zo sang le na chu thushetu te hriat puina manin darlon police station a ashroita ani thushetu pangana hi siwanlal ngak moya case IO ani a investigation atina thil tisol tu hi thu zotin zo sang le na hen apa athat nge ti chu apoma magistrate ma a in pona section 164 CRPC manga record po case IO hian dong letin eta hian thil tisol tu hian apa that nge ti apom ti chu zialu ani boka thushetu pathumna Dr. C Vanlal remsiama chuan puzo bela hi postmortem examination atia a examination atanga alandan chuan angonga hian nataka vok ani awangin hliam natak atura chu athi pui ni in atarlang boka court chuan thucheng jok hriat na atan hemizana thil thleng hrema saber tu mithinu pui thil tisol tu nu ni bok pisang zoli chu ko tha atia court witness atan a ko vele ta a pisang zoli soidan chuan afapa hi zuin na cha le drugs addict ania
anin chunga hian rui chungin boina asiam fowa he thil thlen zan po hian a rui chianga a rui lo lai chon mi tha le taima em chung kota na thanem ngai le chung ko manga em ani ti asoi boka thil thlen ni chhun lama hian ni lengin zo sang lian a hian anu hi poisa adila chu wang chon thil thlen zan po hian puzo bela chon anu pui chu then oma rek mai turin a hrila zan an mua an muthil to nuwa chon an ina tanga tv ring lutuk thom chon ati harta an thenom nu hne na chon inga tinge a kai thowat lo ti in zota an thenom nu chon ama achak lo ema wangin alo kai tho du lo hi alo ni a ti chon an in lampan chon atlan pheya an kongka tlema in hong atanga in chung awabi chuan apasal chu chuata thing thi in na hmu a an fapa chuan steel almera chu ring takin alo soi ri boka a lo ema wangin thenom te ina tanpui tu auturin tlan le a an thenom te awau chuan monpui le thong nona te chuan ron zui watin an in an wathlen le chuan kongka chu alo lein hong renga zo sang lena chuan tv alo ena apasal le ro chu chechang lovin chuata alo murenga zo sang lian chu engtin nge apa chu ati tia azo chuan engtin ma ati lo thule anam ringot thu in ani chuan alo changa apasal chu ko a hantuma abul om te chuan an lo phallowa chu bak chu engma chui le thei to lo thu asoyani lelam ukil cross examination atanga asoi beldan chuan zo sang lian hi an chung ko a ezong tu berle thokrim ber ania chuti rolin zu a in thina arui to chuan a thina che in a cherova theile a boina asiam lo nan le thil ati che lo nan an veng fo ti asoi bokani thil ti sol tu zo sang le na chuan section 313 manga court ma a thiam thu asoina zo na changin thusha tu ten an soidanin inin chunga ipa chu wa in chuata ipai tlua hei wang hian ipa chu athi tia an zo na chu changin min phuarbe atuma tal chho ka tumna lama ka tipalani atia zo na dangle thusha tu ten ipa I tha nu khan tlan chet itum ni in an soya ti chu changin tlan chet ka tum lo atipoka magistrate ma ipa I that ti in pona chungchang hi ti chu soitura nei lo thu asoya he baka courtin soidu aneem ti azo belna chu thil thleng hi ama a in venna self defense wang ni in asoyani court chuan thusha tu te thu soite thil ti sol tu in ponna le athiam thu soite baka sarkar ukil le thil ti sol tu ukil te thu thelu te muntaka ain kol nu in sarkar lam chu an chak jok ti apoma thil ti sol tu zo sang le na chu section 302 IPC manga shamin achung thu rela damchung lungin tang turin le cheng sang thum choi turin atia poisa choi tur hi anei lo chuan thlathum lungin tan bel turin atipok ani